Hello abakunzi banjye bose munkurikiye, mbanje kubaha mwiriwe gute? Izi saha tugiye kuganira ku buryo umuntu agiye kuri YouTube bwa mbere, uburyo ashobora kuba yakora subscribe cyangwa akora share na like tu. Ibyo bintu nibyo tugiye kuganira, twagiye. Noneho turamanura tugafungura datafone, sibyo? Tukaza hano YouTube, urabibona? Tugategereza ikabanza igafunguka, urabona kitari gufunguka. Hano yamaze gufunguka. Nuko byamaze kuza, gakora iki? Wenda tukajya hano, urabibona? Wabibona uburyo tugenza, urabona? Yes, tubaye ikaze kuri Hano Hose TV. Urabona ngo ni Hano Hose TV, dukora nk'uko. Hita dufata agafureshi, kuri aka gafureshi, urabona hano kano gafureshi kari kukwerekeza hano, kuri aka kazogera nyine, aka kazogera ubona gafunguye. Like ni aha, hano nashize kano kaboro k'umutuku nyine, uri kukabona? Sibyo? Ngira ngo turi kugendana, tuyikureho, tubikureho, tubirengeho, kano naho tubirengeho. Sheya, gukora sheya, buriya gukora sheya ni hano. Kambereke gukora sheya. Gukora sheya ni aha. Nashize kano kantuza k'ubururu, nkwereke. Gukora sheya, urabona nkanzeho nako nahita mbisoza. Dukore hano, tuze hano, kuko na subscribe ntabwo turayikora neza. Reka tujye hano, urabibona? Iyo ugiye gukora subscribe, fata aka kaboro, uri kukabona? Gakoreho, urabona aho nashize kano gafureshi, kuri aka kaboro k'umukara niho ukora subscribe. Noneho wajya gukora share nako like wemeza kuri aka kanuza, aka gakumwe, urabibona? Kuri aka gakumwe ahantu nashize kano kanuza k'umutuku. Noneho reka dusa nkaho duhinduraho, tujye kuri share. Tugeze kuri share. Iyo ugiye gukora share, ujya hano, ahangaha nashize tuno tunuza dutatu tw'umutuku, niho ukorera share. Naberetse yuko subscribe ari aha ngaha, hari tuno tunuza tw'umutuku, naho ahari gusa umukara niho gukora subscribe. Muri kubyumva? Noneho reka tuveyo. Reka tujye hehe?
Okay, tugata hano nibeshye. Okay, hano urabona rero turi kubikora kugira ngo tubereke yuko uburyo muzajya mutubasha kudushyigikira, sibyo? Twigendere kuri aha ngaha, wenda kambereke, tugiye kureba uburyo dushobora kuba twareba abantu bacu dushobora kuba dufite. Tujya hano, urabibona? Tukajya hano, urabibona? Tugategereza uburyo igihe biri bufungukire. Mujya mwumva ntize erega ndi gucoma, ndi no guteka, mba ndi no guteka, mba ndi kubikora byose ndi no guteka, urumva? Hano mfite abantu 1000 angahe. Okay, urabona hano handitse Niyonkuru Shabani. Kuri Niyonkuru Shabani, abatabizi, aha niho ugomba kujya kunkorera iki? Subscriber. Kuri aka kaboro nyine k'umutuku. Mwabatabizi, aka kaboro k'umutuku niko mugomba kunkoresha subscribe. Aha naho ukankorera like. Aha ngaha kuri utuboro tw'iki dutatu tw'umutuku, urumva? Aha niho mugomba kunshyigikira tu. Okay, abankunda mwese mukore subscribe, ndakeka twabanye neza nta kibazo, ndabasezeye neza cyane, sibyo? Kunda ki